kiama kia UDA kibuthĩtie mũcemanio ũyũ mwanya wa memba bao kenda kũbangania kĩthurano kĩo kĩrĩa kwĩrĩgĩrwo nĩ tarĩki kenda mweri twĩtĩte kĩthurano kĩrĩa kĩthanĩte kĩa matũra mwanka kinya itibĩrĩ kĩamene kĩoba kĩarĩrio ũntũmũ mũbunge wa Bũrĩ mũgambĩre ndĩkĩrĩ na kinya wa Imenti Central kana manguci-inĩ baugĩte kĩthurano gĩkethĩra gĩtana mbere ngaũkano na siasa irĩrarĩ nyumba kinya tiandwa yegie bũra kĩthurano gĩkethĩra kĩgĩtana mbere ibongelete bara bakethĩra bakaya wa kanya kambere kurũĩra itibĩni ya memba bara bethĩrĩte bakĩrũa manake amaki kwa kaita Mũthuri Mũriũki gatwendetwe kinya utongire boke amakia UDA ndene Kenya yakinyite ndene kaunti Miru bagwati ugeni ni mubangani okia makiki ndene kaunti Miru na Dr. Isaac Kaberia na moroto jo muchemna juju ni kuchemna na atongire mwanya baraba konda kuromba ite bya amakia UDA kirithono bya bije tentari kenda muri twitite na ruareto kuritano bura kithurano kiuke kathithwa ni baobongwa ba participate kana ba bakathurwa na bakathurwa atia na twina ikundi mwanya tuna ikundi kia arimi tuna ikundi kia atumeria kana bamba wetu abatiri religious leaders tuna ikundi kia professionals na biashara tuna ikundi kia PWD tuna ikundi kia youth tuna ikundi kia group na tubonde batara antu pao baraba kadhia committee ya polling centers ku kire kithurano gutu ketha tuna a committee mirongo ili na committee ketha represent in groups mwanya. This election is going to take place on the 9th of December this year and we are closing we've informed our members of UDA that you're going to close this registration process, those that want to be candidates for the grassroots elections on 17th. Kile muchemano juju mubunge central kile mangushine na mugambire ndikiri wa Bũrĩ iboka iku yakinyobe bakita uge bwao kuna manto ja gwita nambere ndene Kenya na nyakaunti ya Miru at the electioneering period kama tuko period ya kupiga kura saa hii kulingana na vile hali ya mambo iko kama vile hii mambo ya hii tulimaliza ya ngaba na the other day because people feel betrayed. We are feeling betrayed. You know the other time when we were there in last time, our deputy president, the president came out and told us that we are the one who saved. Now it was Meru against one person. This one person, we are hearing that simu zilipigwa ya mwisho at the 11th hour. Wa Meru wanasikiaje? Kede yakwe mtonge na uchungu ioni. Lakini that is water under the bridge. Kile kumeta dai kuambiria turi tutitembere. Na ndo tuwe kwa UDA ndiboromba atire antu betu tukarene akironda getu kinyage atweka nkuji tukariona kio mwanga daktari akidatea onoke tugikie tuoge bamba na tutapona. Wale coordinators, huyu alikuwa namba 2, huyu alikuwa namba 2, huyu alikuwa namba 2 na wengi wa UNDA candidate wa UNDA. Lakini hakuna mtu mmoja wapigia simu kuambia wamefanya kazi mzuri. Pengine mimi ndio niliwafanyia sasa, lakini pengine nikiomba seneta zangu mtanipesa sababu mimi niliwapigia wote kuambia poleni, tumekufa pamoja, lakini hakuna neno. Wanaweza asifiwe. Mheshimiwa Lindikiri, wewe ni chairman wa MPs na unafanya kazi mzuri. Na ninajua wewe ni fighter. Na MPs ni wa mafighters. Tafadhali ambia mbosi hii chama isiwe ni ya sio mboto mnaishia hapa parliament huku chini mashinani ya kulingana bona ndi no moga kya makia UDA kithire ithurano ende nyuma ithurano bekeba bekarande na atongeria bonde nikenda barire mantu jege county emi na witi na mbere kumake thirikari nene ratubwire uthithia twakarande antu ba UDA na mwankira kwambiria thai tukagwana ndi safari ni otwitite neo na tamcia gwita na safari yetu ni iriku niji because once beaten twice shy. Kimaliza kura tutafanya kama ni maandamano, mnanielewa? Na ni mimi nitamuongoza ibo bigwa yathira mine tugakara Kaberia na tuite nguo ntuku iu tukiuga babu butwagira Anthony Buru ende kura ino monga ciambe ciete nayi na mbere tukarego gusucceed kura itu titigakebia mabibi ingi turanie
ina ura tura na yatiri ureo tuge batwe atukwenda kuga atiri tukathithia maandamano ruyo no tuturitana na tutikuthithia atia na biere wa tutikuthithia atia. Tuko na golden opportunity ya collectify ala twathukirie na tutafanya hivyo. Nete dhurege nturaisi my brother. Daudi Bwije na ande rai. Oni ni the most famous member of parliament in Kenya. Nonto wita mwangasi ni. Lakini kewa ageteta matu to exercise my democratic rights na leadership understanding. Na antetiga. Ule oga ispingtiga asau. Tegorana loi. Mero neo nene ngorokia mtu yote. Nkiripotera Wuru TV, Betambo Muriuki.